Prije početka samog videa obavezno opalite like, ajmo pokušat 5000 lajkova. Svako ko opali like dobiva burek i sarmu i naravno uživajte u videu. I just narode, dobrodošli u novu epizodu. Kao što možete da vidite, Dančiju su iskopčali struju i vodu, nemam za kifle. Nisam jeo burek 2 mjeseca. Kukala mi majka, evo pola me nema. Nema struje, nema ničega, Danči popalio svijeće kuda je umro neko. Ali zato Danči ima ušteđevinu gdje? U čarapama, sve sam natrpao u čarape. Gledajte sad love. A few moments later. Šta je ovo ljudi, niđe love, nekoga ću da odrobijam. Niđe love, kako dragi Miro, nema loveva. Jao ne, ljudi moji, nekome ću noge da polomim. Angelo, Korislave, slušaj, neko nam je mazno lovu. Lovu? Kakvu lovu? Lova, ona što sam je u čarapama držao, to nisam ni tebi rekao, ne znam gdje je lova, mora da je ona mala od sinoć ukrala. Ja sam uzeo lovu. Ti si uzeo lovu? Gdje je lova, šta si radio? Vidi me. Versace bade mantil, brate moj. To nam je bilo za struju i vodu, kakav crni Versace. Brate, ovo je original, šta hoćeš? Znači, znaš koliko to skupo? Original, de ti da ja to vidim? Šta ti reče original, jel? Pa da, pa vidi. Pa otkad se Versace piše sa C konju jedan, ovaj ti je neki fuš uvalio, ja udavću, ja tebe sada. Cigo mi rekao da je original. Ti kod Cige kupuješ Versace, pa ja ću tebe da odrobijam. Vidiš da su nam iskopčali vodu i struju, svijeće palim ko na groblju. Gle, pušti sad lovu, došao sam ovdje da ti kažem da su se pojavili plakati s tvojim licem. Sa mojim licem? Jao, da nisam ja novi model za Versace. Evo vidi, tako ti izgleda taj plakat. Šta je ovo, burek sa sirom, još moju sliku stavili. Znači ljudi, burek nije sa sirom, ovu kad navatam ima kosti da mu polomim. Slušaj Konjislave, moramo sad da idemo da opljačkamo neku trgovinu, znači ja bez struje ne mogu da živim, stavljam one lampe na baterije. Da, evo vidim, tamo si svijeće upalio, vidiš. Pa svijeće, tko da sam umro. Ali ja imam Versace mantil. Pa jaki ti Versace, Gucci za po kući imaš. Ništa ljudi moji, vrijeme je da zaradimo pare dok nismo pomrli od gladi. Nekoliko trenutaka ranije. Vrijeme je nakon svih onih plakata i billboarda da mu probušim gume na autu. Ima da poludi načisto. Neka se zna ko je najveći hejter. Ja ću da mu uništim karijeru. Ali uglavnom ljudi, izašli smo napolje i vrijeme je da obavimo pljačku. Angelo, gledaj ti šta su ovi napravili, bukvalno su mi okačili plakat ispred rođenih vrata. Rekao sam ti ja da su posvuda ti plakati, gledaj ovo. Ima kožu da im oderem, znači ljudi moji, ovo je bela i samo takav. Zar ćemo mi s ovim da pljačkamo, gledaj ovo. Pa bitno je da si ti uzeo Versace mantil, sad ima da se voziš u ovome ko gospodin. Angelo, šta je ovo, neko nam gume izbušio? Gledaj, dostaju i farovi napred, šta ovo? Znači ovi hejteri više nisu normalni. Ljudi moji, gledajte vi što ovo struže. Ali uglavnom ljudi, vrijeme je za pljačku. Vidi gore, billboard, piše Danči smrdi. Koja god ovo budala da je napravila, ima da ga odrobijamo, sramotio me za sve pare. Kad smo već kod para, moj Angelo, moramo da opljačkamo ovu prodavnicu. Čing čong ping pong, daj pare. Ne vraćam pale, ne dam pale. Šta ne daš, daj pare vamo, moramo da platimo račune. Angelo, pucaj po ovim međedima, ljudi moji, ovi su nas okružili. Angelo, izlijećemo napolje, policija na sve strane. Što ovo puče, ljudi? Ljudi moji, ode nam auto, ljudi moji, pukla gefufna. Ode auto na staro željezo. Sjedaj konju, to se traži. Bježimo od policije. Angelo, drž se za guzove. Ali uglavnom ljudi, uspjeli smo da pobignemo od policije. Slušaj Angelo, jedva smo živu glavu izvukli, koliko si para uzeo? $50. 50? Pa šta s tim da platim? Joj, ljudi moji, nemamo ni para. Još su me ocrnili u Los Santosu, znači ja ne smijem na ulicu da izađem. Vidi ispred neka budala. Ja, gledajte, papka što se obuko, isti cirkusaner neki. Gledaj ti Angelo, što ovaj napisa na zidu, napisao je Danči je konj. Momak, de ti dođi vamo da ja tebe priupim.
upitam nešto. Vidi ga što spravi blesav. Alo, hvalim te Bože, ovaj gluh ko top ništa ne čuje. Slušaj momak, da nisi ti možda onaj levač što kači one plakate o meni? Jesam, ja sam tvoj najveći hejter, ima da te osramotim u čitavom Los Santosu. Znači ti si taj, došla maca na vratanca. Momak, aj ti fino sa nama u auto. Ne pada mi na pamet, vi ste hrpa debila. Ko je ba debil, čača ti je debil. Dolazi momak vamo, dolazi da te danči iz karta. Vidi ga cirkusaner što bježi. Alo, stani! To majstore, Angelo, jesmo ga uvatili samo tako. Ljudi moji, ovaj semen smije, gledajte na šta liči. Huda ga poplava izbacila. Momak, aj ti sa nama da se mi malo poigramo s tobom. Ajde, okreni se, ajde, idemo. Ajde. Angelo, što tu smrdi? Da se to usro. Sad ćemo mi guscu da ti oribamo, dođi. Ljudi moji, strpali smo ga na stražnje sjedište, sad će on da vidi kako Musa dere jarca. Angelo, vodim ovog bisera, sad će da plati za sve što nam je uradio. Pazite šta radite, vi ne znate ko je moj ćaća. Ma da je ti to nećeš proći kako treba. Angelo, da ga malo počupaj za kosu. Evo ti sad, jel dobro? Bolje da je crnom đavolu u ruke upo, ljudi moji. Sad će Danči malo da ga istrese, malo mučnina da mu dođe. Šta je, mene si našao da hejtaš? Ajmo Danči, tu uvivaj, ovome ima život da prisjedne. Vodimo ga na mjesto za mučenje. Jel to šta? Šta ti hoćeš? Kakav crni štan, imamo taoca u autu. Pusti, neće nigdje pobeći, nemoj se brinut, nego želim vidjeti možda ima ovih krušaka. Sad je sezona, stari moj, moramo. Kakva sezona? Imamo otmicu. Ja budale, ljudi moji. Ajme, ima krušaka. Ovaj kuda je vidio lepu brenu, a ne kruške. Šta, kakve crne kruške, idemo. Pusti me da kupim kruške. Ajde, kupi kruške. Moramo da pazimo da nam ova budala ne pobjegne. Gospodine, može 1 kila onda? Može 1 kila ti je $20. Ma jaba, kruška proseruša. Ljudi moji, idemo da pojedemo pa tutanj odavde. A few moments later. Joj, Angelo, protjeraše me ove tvoje kruške i ti kruške. Guzca mi gori i požar mi je na guzci. Ma ne znaš ti šta je top kvaliteta. Evo, ovo su proseruše. Ovo je zamrzavano jedno 20 puta od prošle godine. Sad dok ova dvojica kenjaju, sad ću ja da pobjegnem odavde. Ja budala, braćo moja mila. Jao, ljudi moji, gori sveta zemlja. Vidim, ovaj nam krade auto. Momci, sretno vam sa kenjanjem, osveta je moja. Stani manijače, juj, ovako ustran, moram da ga ganjam. Pobježe nam ova budala. Angelo, bježi nam ova budala, nemoj više da kenjaš gore, ajde za mnom, Konjislave. Evo me, idemo, ajde. Vidite ga, ljudi, što trči, ispada mu sve iz nogavica. Trči, Angelo, sjedaj u ovaj auto, moramo za njim. Čitav auto će da mi usmrdi. Angelo, otvori prozor. Angelo, ova budala je ovdje ispred nas. Evo, pucamo u gume, evo jedna skinjena, evo ga. To se traži, sudaramo se u njega, to je to, Angelo. Angelo, uhvatili smo ga, izlazi iz auta, sad će Danči da ga opuca sa bazukom. Angelo, raznijeli smo ga samo tako. Jesmo ga raznijeli, pobjego nam je, vidi ga tamo, vidi ga što bježi, vidi ga. Zamalo da me kamion udari, ljudi moji, moramo da ga stignemo. Angelo, osjetiš se do ovdje, aj ti trči još malo tamo dalje ispred mene. A to mi se Versace zapalio pa smrdi, nisam ja. Sad si moji, evo ga. Imamo ga, Danči. To se traži, Angelo, to se traži. Hejteru, kaži mi koje su tvoje posljednje riječi. Nikada neću prestati da te mrzim. Arrivederci, senjorina. Angelo, roknuli smo hejtera. Uspio što smo ubili ovu budalu. Hvalim te, Bože, neće više niko da me sramoti ovdje. A šta ćemo mi sparamo? Imam odličnu ideju. Ova budala vozi drva. Sad ćemo da ukrademo ova drva i da ih prodamo. Zima dolazi. Idemo, ajde. Ajde, čiča napolje. Tako da mi sad idemo da prodamo ova drva, a mi prelazimo na zezanje po gradu. Gle, policija ide za nama, ukrašće nam drva. Ne damo drva, branimo ih životom ako treba. I dobrodošli u još jedno zezanje po gradu. Kao što možete vidite, Danči je nabavio novo motorče. Ima da se polomim, neću da izlazim iz kolica kako mi se čini. Ako ima ko štake da posudi, nek posudi. Ali vrijeme je za prvi izazov, a to je da se sa motorom spustim niz Mount Chiliad. Kukala mi majka ima da izginem ko rasada. Ajmo Danči, zaleti se Dančoslave, idemo ljudi moji na put bez povratka. Ajmo Danči, polako,
Ne tu, Konjislave. Kako ću ja da se izlomim, neće Bog dragi da me sastavi. Ne, vrati se gore. To je to, vratio sam se, ljudi moji. Vrijeme je sad za jedan skok. Op, idemo. To se traži, ne, Danči ode kroz šumu. Ljudi moji, rasu se ja. Dijeli mi je motor odletio, majko draga. Eno ga tamo, ljudi moji, dobro je, nisam ni jednu babu pogodio, to je dobro. Zamislite, baba bere jagode, pogodi je motor od 300 kubika. Prvi challenge za danas već sam spušio. Ajmo, Danči, ode ako nekog čovjeka u bašću. Izvini, čiča. Ljudi moji, ja sam ovom čovjeku krave rastero. Krave, izvinite. Ova budala negdje ide. Danči, spiči ga sa strujom. Vjerovatno je htio da me prijavi policiji. Kad se probudi, ničega se više neće sjećati. Eto, barem sam sebe osigurao. Gledajte ovo, ajde da probu. Ode čovjek u gas. Nema više grijanja tokom zime, džemper na glavu i ugri se. Moj Danči, ti si ljudima u ovom gradu zagorču život više nego jedna vlast. Evo ga traktor, gdje si traktorđija? Stani, momak, stani. Vreme je, ljudi moji, da se Danči provoza u traktoru. Ajmo, čiča, sklon se. Evo ti motor, ja mislim da je fair zamjena. Ajde vidimo koliko možda ide ovaj traktor. Ljudi moji, s ovom brzinom porem njivu za 20 minuta. Danči pokreće biznis, poljoprivreda u akciji. Odoše mi vrata, ali nema veze, popravit će se to. Skinću sa podruma vrata i stavit na traktor, neće se ni primijet. Sklonte se, ljudi, ide Danči traktorđe, vid poleti Danči. Ne, izletio sam iz auta, Dobro je, ljudi, dobro je, živ sam. Boga mi nije lako barata s ovim traktorom, ode mi guma. Gume pregorle od ovolike brzine. Moj Danči, propade ti još jedan biznis. Bježi iz ovoga dok nije eksplodiralo. Ljudi, zapalio se traktor, Danči bježi. Ja vam ne bi preporučio da baš ovako prolazite ovu, ali ako šta bude, nisam ja kriv. Dobar dan, čiča, kako ste, gospođo, de me povezite ako vam nije problem. Danči je fair i pošteno posudio ovaj auto, tako da ako neko pita, sve je po zakonu, ljudi. Ali uglavnom, ljudi, evo nas na aerodromu. Danči je dobio čast da testira novi vojni avion. Gledajte vi što su ga upicanili, ovo leti ko zmaj. Čija je limuzina, tamo mora da je i predsjednik došao. Predsjedniče, može veća plata? Baš tako! Hvala vam puno, predsjedniče. Uglavnom, ljudi, ajmo mi da testiramo ovo čudo i da vidimo valjalovo. Gledaj, gotive i luksuza. Idemo, ljudi moji, da uzletimo dogor. Ajmo, Danči, bome, ljudi moji, nije ovo loše. Kako se lagano vozi. Ona Hidra je brutalno vozilo, ali ovo me bukvalno da ne pričam. Tako jako reaguje na dodir da je to nerealno. Ajde proletimo ispod nekog mosta. Jer bukvalno čim stisnem on manevriše. Pogledajte ovo, samo malo sam stisao. On već pravi salto. Sad ćemo da testiramo valjalovo išta. Ok, Danči, proljeći. Idemo, Dančo, Slave, to se traži. Ovo je brutalno, ljudi. Samo sad ne smijem da izginem jer bi se ukenjao po svemu ovome što sam ja upravo rekao za ovaj avion. Ajmo, bravo, Danči, uništio si novi avion. Ljudi moji, ne valja ovo ništa. Ne valja, nisam ja kriv, izbaci me. Evo ga Golf dvica, odšlepa avion. Ljudi moji, nisam ja kriv, avion ne valja, šta da mu ja radim? Ne, Murija me traži. Murija, nisam ja kriv, tu su meni ovi specijalci smjestili. Pa da, ljudi moji, znali su oni da ću ja ovo slupat, pa će me onda staviti u zatvor. Malo Morgen. Izgorli, da Bog da. Šta je, prži pod gujicom? Ne može sa Dančijem kako vi hoćete. Evo, i njima smo ugradili grijanje povoljno, jeftino i produktivno. Evo vam, gospodo, hvala. Ali uglavnom, ljudi, to bilo to. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali. Ukoliko jeste, obavezno ostavite like, share i subscribe. Ovo je bio Danči i danas smo oteli mog najvećeg hejtera u GTA 5. Tako da uglavnom, ljudi, to bilo to, a mi se vidimo u jednom od narednih videa. Tako da uglavnom, ljudi moji, doviđorno.